Dobar dan, vaše ime? Asija Lekić. Asja Lekić, evo izvolite, dobro nam došli. Da si prvi put sa nama? Da. Dobro. Jeste li vama? Šta je sreća ako je nemamo kome prenijeti? Hajde da se zabavimo. Reci mi, jesi radio ovo ranije? Ne, ovo mi je prvi put. Aha, okej. Pitanje broj 1. Koja je vaša omiljena boja? Ljubičasta. Hvala. Pitanje broj 2. Koje je vaše omiljeno godišnje doba? Proljeće. I moje je proljeće. Živimo u istom gradu, Da. slični smo godina, oboje smo nesretni. Ja sam sretna. Šta? Što lažeš? Je li problem da ja promijenim partnera? Da postoji ta mogućnost možda? Sada? Da. Ne. Ko si ti? Što ti hoćeš od mene? Da sam ja najsrećniji čovjek na svijetu.